Om Swastiastu. Alit-alit kecunduk malih seorang ibu, Bu Dian, ring pelajaran bahasa Bali. Ring rene mangkin iraga pacang melajahin indek aksara anceng, utawi ring kesan. Rahajeng miar sayang. Aksara anceng patah sekadi ringkesan, utawi nyurat aksara Bali sane ringkes. Aksara anceng preside kepah dados tigang soroh, inggih punika. Kapertame ringkesan tradisional. Kaping kalih ringkesan modern. Kaping 3 akronim. Lanturnya nih pacang ketelatarang siki-siki. Rahajeng miar sayang. Ringkesan tradisional utawi singkatan tradisional. Ringkesan puniki makehan keambil saking lontar warige miwah kusade. Aksara sane kecuretang keambil kecapipun wantah asiki. Dadosne huruf sane kapertame manten sane kedadosang ringkesan. Imbe ringkesan tradisional minekadi U manis sane kesurat wantah U kemanten. Tanggal ketulis tang manten. Sanis cara kesurat se kemanten. Mantra kesurat me kemanten. Ringkesan modern sane mangkin sampun ngelimbak keanggen ring sajeroning nyuratang papan nama sane kesurat tare antuk ceciren apit carek siki. Kesurat manut ucapan nyani yening kena nyani saking bahasa Indonesia. Yening terjemahan ring bahasa Indonesia menurut ringkesan modern harus diapit oleh carek siki dan penulisannya menyesuaikan dengan ucapannya. Imbe ringkesan modern minekadi SMP keapit antuk carik siki tur ke surat manut ucapannya nih IS EMP SMA ES EMA DPRD DPERD IG IJ. Sane pineh untat akronim. Akronim punika wantah reringkesan sane merupa kruna tur kesurat sekadi pidabdat nyurat kruna. Imbe kesuratan akronim minekadi Pramuka Satpol PP Puskesmas Japri. Nakesami akronim punika kesurat sekadi nyurat kruna tur kedagingin cecek pengapit. Wantah asa puniki daging pepajahan ring rana mangkin sane mangkin puputang antuk parame santi. Om Santi 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 Om.